ayike bathanda ngeke bingelela ngifuna ngizengidaka kakhulu wami ngiyadakwa ngidakwa kakhulu kodwa ngidakwe wayini ngidakwa umoya oyingcwele lento ingenza noma ngihamba ngedwa bathandekayo ngikha ngetespoon noma ngentshengula kwathi bengade ngisebenza umnyumuzo ngiplastela kwathiwa kohlale phansi baba uMthosana sikwenzela itiye ngahlala phansi njengomuntu ezophuza itiye ngithe ngisale lobisi lokuthiwa inesplay lishubile nangishaya inkomishi ithi kuquququququ kanti imali ngenabisi inqenqenqenqe yakhombisa ukuthi amanzi yodwa lawo ngithi bathandekayo ngisalizwile ukuthi elimnandi etiye kwathi futhi amandla kamoya ngcwele kwafuma ngalokho siyonke haleluya alibesange saba mnandi itiye ngalichitha ngento ngayizwa ingehlela engaphakathi kwami ngeke ubumnandi obunye obungaphezu kwaloshukela ngifakela ongaphezu kwalobisi ngithi ke bathandekayo ngiyasitha ngiyambonga uNkulunkulu ukhulume ngami nje ukuthi baba indlela esizengayo la inzima ngibonga ukukholwa uNkulunkulu wangibukholwa haleluya ngakholwa nje ngisasendlini ngisho ukuthi mama angike mina enkonzweni anginamali wathi enkonzweni ila siyakhona ngathi ke ngoba usho njalo ngiyakholwa nawe uyakholwa ngiyaya nako ngikhona ngegama lika Jesu uNkulunkulu wangithwala ngamaphiko okhosi ikhona-ke inkinga sesikhona ukhulumile baba wethu izolo bekhuluma kuthiwa lapha uJoshua wabonakala impahla zakhe sezingcolile kodwa nomuntu akasihlanga isono kwatholakala ukuthi usengcolile ngenxa yezimpahla zakhe yini lento ezokuthi azibe usengcolile uhlambulula abantu wazi uma ushaya umuntu umgwaze noma umshayise negazi igazi lisisa nakuwena lichaphazele nawe wagcina-ke manje naye sengcolile ngenxa yokuba uhlambulula abantu naye wagcina sengcolile litizwa uNkulunkulu wambona uSathane ukuthi hayi akasekho ngcwele lo kodwa ungaphambili kwabantu kodwa manje na ungumhlambululi wabantu kodwa naye usengcole njalo abantu abeza kuye azobahlambulula ngegama lenkosi amen wathi waphuthumani mnikezeni ingubo ezintsha nimfake nesigqoko esisha kodwa wabuzwa uSathane ukuthi ke wena Sathane uvelaphi ngoba wena uyisikhulu esikhishini emlilweni wazi isikhulu esesikhishwe emlilweni siyingozi kabi oqala nje sinentuthu ngoba savuthi kuza kuye sicishe sibe yilahle elimnyama ilahle lengcolisa ngegama lenkosi kodwa elivuthayo akwazi uba lingakushili noma lingangcolisi kodwa isikhulu esikhishwe ngaphandle komlilo ayinto engasasebenzi leyo uma ethi umuntu uyilahle elimnyama kusho ukuthi uyinto nje umlotha ngegama lenkosi bathandekayo wabuzwa ukuthi wena Sathane uvelaphi ngiyayibona lento futhi ngiyafakaza ngiyadlula into yenze ngempilweni yami le uIsaya wahamba kusahluko 1 usahluko 2 engumprofeti kodwa uIsaya uzovela lapha kusahluko 6 engakholwa ekushuthi kade angakholwa uhamba nje uIsaya angakholwa zonke lezahluko zokuqala ngegama lenkosi ethi lapho kwathi ngenkosi ngenxa yokufa kwenkosi uZiya ngayibona inkosi uNkulunkulu ihlezi etempelini nomsila wayo wayigcwalisa indlu ngegama lenkosi kwathi ngenxa yezwi owamemezayo izinsika zethu zazenyazanyiswa ngegama lenkosi uJesu ngithi-ke nami angihlanjulule mangisemila zikhona izinto ezingithithile zikhona into ezingishayile angihambe nami ngihlambulukile wathi mina ngokuba ngifile ngingumuntu omubi ngihlala nabantu ababi kuthiwa gijima ingelosi khona ngaleso sikhathi eyothatha ilahle ngodlawu e-altari yazothinta izindebe zakhe kwathiwa lokhu izindebe zakho zithintiwe isilo sakho sisusiwe nobubi bakho sebasuliwe ngegama lenkosi kufuneka umuntu ohamba lapha endleleni kaNkulunkulu ethethelelwe ngikathandeka ngisahambe endleleni ngifuna ukuhamba kahle manga ungangiphe
ngiyabheka kahle mina ngoba uthi ngingumntwana ngiyathanda ukugxumagxuma futhi uyasho futhi phela nguthisha ka-Sunday school mina ngikangitshengula nalapho mhlawumbe nazi nginikhelela nje kancane ukuthi ngingomnye othisha baka-Sunday school mina ngiyoliveza nalolu ngelinye ilanga lelo khona engithi bathandekayo ngisahamba endleleni angihambe ngikeziwe angihambe ngihlanjululiwe angihambe ngalolu thando lokuqala ngoba zikhona izinto ziyangibukula ziyangishaya ngapha nangapha kodwa ngihlala nje kuye mfowethu uYesu wahlala phansi la yabona omnye ongichazela kanjalo yabona uma udliwa izinja zirawundile zikankile izinja vele phansi ngoba uthi yabaleka iyakubambela isithendeni iqhamuka ngapha ikubamba ngapha kodwa uma uhleli phansi ziyakhonkotha nje zikujikelele zikhonkoza zifuna ukuthi usukume bese zikudiphula kahle kodwa uma uhleli phansi usathana akakwazi ukukubamba vele uhlale njengemvila uhlale njengomuntu ongazi lutho ngoba mawazi uyila ikhona usathana mangaba uthi ukhuthele lapha ekhona usathana ngoba ushaya abantu ngengqondo bathandekayo ngizavulilisa ngisithe ngegama lenkosi kodwa ngiyakuyanda ukuthi angihlanjululwe angihamba sengishaye zona ngikhumbula uJakobe ethi anothi ukuthokoza lokodwa lapho nilingwayo hayibo ngingathi ngihlushwa ngishawa ngithi ukuthokoza ngalesikhathi ngilimala ngihleshulo ngithi ukuthokoza kodwa kepha manje nakubiza lokho bathandekayo ngegama lenkosi uJesu ukuze sikwazi sihambe ngoba indaba kuthina sihambe sithokozile ngegama lenkosi incwadi yezenzo ngizofakaza nje izofunda bese ngidlula abathandekayo ngikhuluma la noma khulunywa la ngomuntu owekade lo muntu emkhulu aziwa kanti kusibekele esikhulu njena esingavuthi esakhishwa emlilweni sibhizi siyakhuleka senza zonke izinto isikhuna simnyama ngegama lenkosi uJesu yaze indaba kepha ngiseke ngiqala maphakathi ngoba izenzo 7 I'm sorry 8 verse 26 kodwa leqala khona kodwa nje bengifuna ukuyika emangasegcineni esesizakala notata owengumthela kodwa kufuna ngizwakala ukuthi lo baba lo wesiqale kuvena lapho ku27 ongifundela umfowethu ugijima umyeni ozadlala ozakhuluma kancane wena uvela ugijima ngalesikhathi ufunda abazalwane balalele apha ngishumayela ngesikhathi ufunda lapho ngiyaqeda nami ngala ngesikhathi ufunda nami ngiyaqeda ukushumayela angizoqala ngokwami sihamba nabo funa mfowethu Jesus chapter 8 verse 27 ngizoqala isihloko amen. Ukuphenduka kwenduna yase-Ethiopia verse number 27 wayesesuka wahamba bheka nansi indoda yase-Ethiopia umtheno isikhulu esiphezulu kwengcebo yayo yonke ebefikile eJerusalema iza kukhuleka isibuya ihlezi enqoleni yayo ifunda umprofeti uIsaya umoya wathi kuFilipu sondela unamathele kuleyo nqola uFilipu wayesegijimela kuyo umeko ugcina ukuqala lapha futhi ngagcina iqala 34 qhubekele manje ugcina la 34 ngepha umthenwa wathatha wathi kuFilipu ngiyacela mprofeti khuluma lokho ngobani na uzisho yena noma omunye na uFilipu wavula umlomo wakhe eqala kulowo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu kwabe sahamba endleleni bafika emanzini umthena wathi bheka nanga amanzi kwalana ukuba ngibhaphathiswe na uFilipu wathi kuye uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu wayala ukuba inqola ime behlele emanzini bobabili uFilipu nomthenwa wabhaphathisa kwathi sebekhuphukile emanzini umoya wenkosi wamhlwitha uFilipu umthenwa akabe esambona
kodwa wahamba ngendlela yakhe ethokoza. Yebo ufile ilungile wakuthiwa uphindwa seshumela kwenye indawo ngifuna le ndawo ukuthi esezwile zonke izindaba ezimnandi umthenwa wathi kwalani ukuba ngibhabhathize ngoba nanga amanzi umoya ngcwele umthenwa uFilipu babhabhathizana ngoba uthi yena uma bebabili noma bebathathu behlangene ngegama lami nami ngikhona lapho ngegama lenkosi. Amen. Ngikho phakathi ngoba lapho kuthiwa le ndoda ebekiwe isikhulu kuyona ethandazayo yayehlile namanje ehlele eJerusalema iyothandaza ibekiwe phezu kwendlu kalomama lo kuthiwa isicebi kuyothandaza umuntu ongenankulunkulu ongenalwazi ngesixhosa kuyothandaza imfama ngoba abantu bakhona ukhona umntu ubaba okavama ukushumayela athi kukhona indawo nje kuthiwa kusemangcwabeni uthola ukuthi kuyabanda nje enkonzweni kuzithulele njena mawukhuluma ukuthi isindonga zesonto bekhona abantu ngaphakathi no-amen akekho kukhuluma lowo yedwa ukhuluma ngoba laba bantu abanalulwazi ngale nto abahlalele la nale nto abayilalele ngegama lenkosi kodwa lo uthi uNkulunkulu uFilipu wathi esambona umoya ngcwele akuye kuleya ndoda wasondela kuyona ihamba enqoleni ngenqola yayo wasegibela ehlala nayo into engiyithanda ngasekugcineni uthi-ke manje wahamba ethokoza kufanele ukuthi endleleni sihamba sihambe sithokoza njengoba nanti ilizwi lathi ithi anothi manilingwa nithi ukuthokoza kodwa kufanele ngithi ngihamba endleleni ngihlala ngithi bahlala bejabula ngisho ngoba ngeve ngiciko lokuhlabelela ngisho ngoba ngeve ngiyazi ingoma kodwa ivuka ngaphakathi ngihlala ngithokozile ngegama lenkosi. Amen. Sengithatha phasi-ke manje bathandika sengiqede ngempela sengiqedile kade shumala umfowethu la nami ngisho ukuthi indaba yami ilapho ukuthi asithi sihamba endleleni yokukholwa sibe sambulelekile asithi sihamba endleleni yokukholwa sibe sihlambulukile. Amen. Sithi sihamba endleleni yokukholwa sibe sibona into ezingabona uma ukholwa ubona into ezingabona uba ubishop ushilo lana uthi nina nilandele emva kwami yonke into eyenzekalayo iyenzeka sengiyibonile ngegama lenkosi. Yini le nto uhamba noNkulunkulu uNkulunkulu yamkhalisela ambonise ngegama lenkosi. Ubathandekayo kukangako nje ukhuluma kwami asithi sihambe endleleni sibe siyazi into senza umuntu athandaza ajuluka bemanzi mayephuma lapho mangabe ethola inkomo zakhe sizokumnyumusa singena phana finqe athi angenziwa nje mina ngikholwa ngijwayele uphuma esontweni njalo umuntu lo akaxoliswanga ukuthi umabhishophu ngelilanga kukhona ilitshe eliyothi mangaba liwe phezu kwakhe umuntu limxolise kodwa mayeqhuzuka kulo liyomlimaza itshe legumbi ngegama lenkosi ake sixoliseke ake sambe uyabona nje mina ngafane ngihlabelela manje